J Sport Football TV yawe. Nimunyemerere gatoya tugaruke ku ikipe y'igihugu ya Espagne yatwaye igikombe cy'isi igikuye mu maboko y'ikipe y'igihugu ya Argentine. Ikipe y'igihugu ya Argentine ni ikipe yahabwaga amahirwe yo gutwara iki gikombe cya 2026, dore ko ari imwe mu makipe nk'atanu ku isi yahabwaga amahirwe yo gutwara iki gikombe, kuko yaherukaga finali ubwo yaguye miswi n'Abafaransa bikarangira Abafaransa bagitwaye. Ese wari uzi neza ko ikipe y'igihugu ya Espagne imaze gutwara ibikombe 2 by'isi mu mateka yayo? Ikipe ya Argentine ikaba imaze gutwara ibikombe 3 by'isi mu mateka yayo. Ariko se ibyo biyigira ikipe ikomeye imbere y'ikipe y'igihugu ya Espagne ngo nuko irusha igikombe kimwe? Reka turebere hamwe amwe mu mateka yaranze aya makipe uko ari abiri, ikipe y'igihugu ya Espagne n'ikipe y'igihugu ya Argentine. By'umwihariko tunarebere hamwe bamwe mu bakinnyi batwaye ibyo bikombe byose. Hari abatwaye igikombe cya 2010 cya Espagne ndetse n'abatwaye ibikombe byose uko ari 3 by'ikipe y'igihugu ya Argentine. Umwana w'ikiragano gishya, ikiragano gifatwa nk'ikizasimbura icy'ubu ngubu cyari gihari cya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Ese Lamine Yamal ashobora kuba yaba umwe mu bahanganye ku rwego rwa Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Messi? Dutize umwanya, dutize igihe gitoya cyane tubashe kuba twaganira kinyamupira, kinyamwuga. Kandi subscribe niba utarakanda subscribe, kandi share ndetse na like, udusigire igitekerezo muri comment. Iyi ni J Sport Football TV. Amahitamo akwiye ku wifuza kugira ubumenyi bukenewe kurusha ubundi ku isoko ry'umurimo aboneka gusa mu kigo Skills Driving and Language School. Hamwe n'abarimu ba mbere mu kwigisha indimi, twigisha neza gusoma, kumva, kwandika no kuvugira mu ruhame indimi zitandukanye zirimo Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikidage n'Igishinwa. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Umwihariko hano ntawe ukora kabiri kuko dutsindisha 100%. Ngwino kandi tugufashe gutsindira international certificates zirimo IELTS, PTE, Duolingo, DELF, TOEFL n'izindi. Iyo uhisemo kwigira mu ishuri Skills Driving and Languages School, uba witeganyirije kuko twigisha n'imyuga irimo mechanic, culinary arts ndetse n'ububarista. Dufite kandi n'amasomo y'igihe gito short courses. Aya mahirwe ntagucike, dukora iminsi yose kandi ushobora guhitamo kwiga amasaha akubereye. Iyandikisha uyu munsi usangaho ishuri rikorera i Remera mu Giporoso hafi y'ahahoze KFC. Ushobora no kuduhamagara kuri 07 96 89 79 81. Murakaza neza mu kigo Skills Driving and Languages School. Ikipe y'igihugu ya Espagne National Team yashinzwe 1920, ikaba igenzurwa n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne, Royal Spanish Football Federation. Amateka y'iyi kipe y'igihugu ya Espagne yatangiye ubwo Espagne yatoranyaga bwa mbere ikipe izitabira imikino ya Olympique yabereye mu Bubiligi 1920. Muri ayo marushanwa ikipe y'igihugu ya Espagne yatsindiye umudari wa silver wa 2, ibintu byatumye itangira kwandika izina ku isi. Igihe kimwe twavuga igihe 1904 hashinzwe ikipe ya RFAF, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Espagne. 1920 hashinzwe ku mugaragaro ikipe y'igihugu ya Espagne. 29 Kanama 1920 hakinye umukino wayo wa mbere, ikaba yarakinaga n'ikipe y'igihugu ya Denmark. Ikipe y'igihugu ya Denmark
yatsinzwe igitego kimwe ku busa. Muri uyu mukino wa Olympique, ikipe y'igihugu ya Espagne yari ikinye ari wo wa mbere. 1964 yegukanye igikombe cyayo cya mbere cya Euro. 2010 yegukanye igikombe cy'isi cyayo cya mbere. Dusubiye inyuma gatoya, 2008 kugeza 2012 yabaye ikipe ya mbere yegukanye amarushanwa 3 akomeye akurikirana. Iya mbere 2008 Euro, kabiri 2010 ndetse na 2012 Euro. 2010 nibwo yatwaye igikombe cy'isi cyayo cya mbere. Ubu ngubu 2026 yaritwaye igikombe cyayo cya kabiri. Aya mateka niyo kipe ya mbere yayakoze. Iyi kipe y'igihugu ya Espagne yegukanye igikombe cy'isi 2010 yari ifite Golden Generation, bamwe mu bakinnyi beza isi yari ifite icyo gihe. Bari bayobowe n'umutoza witwaga Vincent Didier Bosque. Abakinnyi b'inyenyeri yari yitwaje twavuga abanyezamu 3 bayobowe na Iker Casillas, yari na kapiteni w'iyi kipe. Ba myugariro bari muri iyo kipe bari bayoboye abandi twavuga Ramos ukina ikipe ya Real Madrid, ndetse tukavuga n'abamediane bari barimo Xavi Alonso na Andre Iniesta. Ba rutahizamu cyangwa se abakinnyi bakinaga basatira izamu twavuga Torres Fernandes. Abakinnyi 11 babanje muri iyo mikino. Kuri umukino wa nyuma batsinda ikipe y'Ubuholandi igitego kimwe ku busa. Duhereye mu izamu twarivuze ko yari iyobowe na kapiteni ariyo Iker Casillas, Ramos, Sergio, Gerard Piqué n'abandi. Uyu munsi 2026 ikipe y'igihugu ya Espagne yaserukanye Lamine Yamal ntibasha kuba yahagarika imbaraga za Lionel Messi n'ikipe y'igihugu ya Argentine. J Sport Football TV, TV yawe.